Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagbalin mo't na naparikot ni Tuyang ni Badong na. Apay kumaaparikot na. Agsakit ka din aya ni Kabadaw. Imbag pa'y kanuno ag gurigor, tano maimbagan ket ag trabahon. Saan ka din nga agtrabaho ni Kabadaw? Saan kano ang makatrabaho takadayod ang nabartag? Ay, naglukon. Agpayso nga ron ti damag kaw, akanayon ka no nga agbartag. Iso ang masuron ni Tuyang. Di na mapantulungan ni Badong ijabang kagda. Ay, bayaman tapagbagaak to no agkita kami. Kasimat ni Marituyak. Naa, nagmayak ket ti biag mo don Badong. Nabanuga ka naggapoy jay bangkag. Idento tadda ka dito'y ruwar ti balay anak kailad. Agilad ka mo no ket mo. Sumadao ka. No agiladak, kasano ti mula tayo jay bangkag? No naimula kit nagtubaw. Di agbiag tubit ah. Naa, apay, ruot, ano agtubaw kat makamong agbyag. Ay nabadong masapol aga ikan ti ruot na, kan sibugan no saan nga agtudaw. Aramidam ti kayat mo nga aramidan. Hindi na kiramraman. Na, apay kumadi ka iraman. Anya ti kayat mo asawan. Siyak tagtrabahaw, taagbartek laang taramitaw. Kasta? Numabal ka, di agbaltik kamay. Alaman nga raw. Tamakita man no anya ti pagbanagan taadwa no mabartek ta. Maray, lakwan nakman iti basay. Jay dakkel abutay. Itaman pa'y agumatang ka iti basay. Imbaon na kakade ni Badong Mau. Saan maray? Padasak man mo ti uminom no anya ti marik na ni Badong ko no mabartek ka. Ha? Agbartek ka mat, Maray? Una, kita man no anya mo ti makunana. Madinsamod day ta nga aramidem, Maray. Mamartek lang arodan ni Kabadong. Sakit, agbartek ka mat? Una, tapno parehas kamay. Ay, awan makitak anasaya at ngitden na day ta nga aramidem, Maray. Tay kunadan, abidot lang arodan, aramidem mat. Makamuditan maray. Makapasoron mo nga may. Tatabadaong. Anya ter aramidem dito'y kapilya. Awan mo't misa ita. Nakitak lang amay. Ti nagdadakil ariboltaw. Ti santaw. Ti taunag. Asino ka di dayay? Ribultaw ni Apo San Jose. Iso ngamin ti patron saint tayo ditaoy. Anya Petron Saint. Iso ti mang protector kada tayo Taas asidag kini Apo Diyaos. No adda kaya tayo akid dawan kini Apo Diyaos. Mabalin tayo ti agpatulong kenkwana. Ta iso ti mang ikakaasi kada tayo kini Apo Diyaos. Kaya't mo asawen, agpatulong tayo dita kung kuna maribultaw. Ni San Jose nga akin ribultaw ti pagpatulungan tayaw. Sana dahi ta ribultaw. Dinggan na nga tamay, tidawatan tayo. Dipindi matano niya ti dawatam kenkwana. No pagsaya atan ay kat ipaay na. Ay, imbag ta nasabat ka pare. Apay ka na yun mutin ang nabarta ka? Ay. Kanya ko mati pagparikot am ngay, no nabarte ka paray. Saan mo mga arak ti ninumag? Naa. Ginatang ko, Mike. Apay nagmadimot ti panagsungsungbat mon. Hapay ko mga ama di paray. Gusto, Mike, tiinsungbat ko Di ka kadimasyan ka ni Marituyang. Di mo to pa'y tultulungan iti trabaho na. Ay, kayong katulungan, ano maasi ka paray? Nagbastos ka da ito yun, Bartek ta. Isak pa iti ibaon mo, mang tulong iti asawam. Kanya? Ha? Ika ka di tulungan ni Tuyang ko iya bangkang, Mike. Ay, Bartek ka talaga. Di mo amuti sasawam. Panawan ka man langan.
Apay ngagdardaras kan nakamisut kaya wangkail. Ay masurunak ka ni pare Badong. Nagsabat kami itay, maditisungbat na. Anya ka di timbagam, kan anya matinsungbat na. Saan ko kano nga arak tiin inuman na? Ah, pudnumot namin ang kail. Na, Ginatang na mait, saan mo matakukwa? hindi imbagak amasyan ko makanito yang tatulungan na iti trabaho. Sa bali man ang tisungbat na. Anya nga tinsungbat na. Sakit di ka na, titumulong ka nito yang idibang kagda. Ah, mayat kayo kadi mapanmang tulong ang kail. Naglalay nga day ta pare Badong. Saktin mang tulong iti asawa na. Imbay mo't gimatang itay ni Marito yang itibasay. Ta uminom ka numag. Agbartag ka di ma, kas ka di Badong na. Ay, kasta mo ti kunana. Agbartag ka numag, tapno agpada da. Kasanaw no mabartag da adwa. Ay ngam masursuron, di imbay gimatang. Imbag no saan dang agapa, inton mabartag da adwa. Jaklam mo Madinsa. Kaslamaday. Ay, wan, uray siya nga road. Ada atap kong ada maday ama pasama. Kuya! Madaka ka rin ni Taunag. Apay ko manoadak dito'y unaga. Salbag ka, Bartak. O may kamanta paramanan ka. Naumakon ka, Bartak. Lokatan teruangan tau budaga. Don kaya tao may kapayilukatan. Saan mo tanakatarang ka rita? Kung tara man lang ang teruangan tamno ang lukat. Ay, sinalbag ka. Dinadal mo tirot-rot ari daw. No di mo magkayat ng lukat. Di kinugtara ko na. Agoray ka man, tay pariknakan ka. No kasano ti makugtaran doon. Alay ko. Kinugtara mo tante. Nagbagtante. Anay, napisit sa matindi. Sige, dua akong sihal. Na, ang ter-ter-ter kamatan ba daw? Apay ngay. Sinalbag. Ayan tay sinturon tablatan ka mamay. Ay, saus, mapanalain ti sinturon na. Ay, tumaraya kaun, dili ka down. Ay. Ay. Apay nagtartaray ka. Ay, maray, pag nga asiman, agyanak man pa'y dito'y balay mau, ablatan nak ni badung ko iti sinturon na. Na, agad arak ka. Ay, nakainumak itay, ngam na usawa nak maray, gapo iti butang kaw. Aguray ka. Agyan ka dito balay ka, kunam. Kun kumamaray, uray sakti para lutukan para inaw, uray aglaba pa'y Apay, kaablatan na ka kunam ni Badong Mau. Kinugtaran na nga min tiruangan may, iso a kinugtarak mo't amaray. Jay mo't singi na tinakugtarak. Kinugtaram ni Badong Mau. Huwag ta masurunak. Idi kwan, agtirtiritir mo't iti sakay. Amangan kanununapis ay. Ay, mala, ingka nga ro di taunag. Saan ka nga agpakpakita? Taibagak nga awan ka, no umay agdamag ditoy ni Badong Mau. Apay nga agkukurot ka pare. Anong nangyari? Ay, awan ti bagas mi pare. Awan ti asen, kan amin ay. Kang runaan na, awan ni tuyang ko pare. Impanawayan ni tuyang, nagiti kunam nga awan. Ay, sana pare. Hindi na barte ka, kinugtarak ti ridaw may. Gaputan na bartek man ni tuyang ka. Kinugtaran nak sa timaray. Ha? Di mo tagawid ay. Day tatay kun kunak pare. Bartek ka lang amin bartag. No sana sumangpay, akit saan lang Ay, inamang kida ginumanay. Makaala ka iti sakit mo, no kanayon ka nga agbartag. Pangbiro ka nga tayan, ituyang ka. Kaya kararag mo, subli. Ikararag.
Ay ina mangarod agpatulong iti imbaga ni Kwarog Patron Saint ni San Jose ka na. Ha? Karkararag sa amot ni tataba daw iti sangot ti santaw. Ay, umasidagak man. Tadenggak mo niya ti ikarkararag na. Apo santaw. Tulungan dakman. Kidawam kini apaw. Tapno agsublin ni tuyang ko iti sidong ko. Awan ti agluto iya balay bay. Pangasim ko talawlawagam ti panunot ni tuyang ko. Tapno agawi dahin. Apaw. Ay apay nga umis-isem ka Kwarog. Nangyag ko ti kararag ni tataba dong anggail. Anya ko matinanggag mo akararag na. Agpakpakasing agsubli ko man ni nanatuyang. Ay, uray ka na yun nga agpakpakaase nga agkararag. No, di na ikatenti pa nagbartek na. Kasano nga gawin ni Marituyan? Uray ko maan, usan na nabartag anapan nagkararag. Ay na, adamit lakin ko na ti panakasolbar ti parikot na. Isardeng na lang, ti kanayon na pa nagbarbartik na. Ay, inton makita ka mapan manen ija kapilya. Mapan kunto manen denggay, nuan niya manen tikid dawon na. At manen ni tatabadong dito kapilya. Ay, denggak man nuan niya tikid dawon na. Amin ngay may nagkidaw king ka. Ngam di na mo dengdengay. Ikang kabay iti sumagmamanungal daw. Tapno kasyanda. No saan ba lang agsubli nito yan ka buraking kan? Ay, saan tataba daw? Saan nyo aburakan day taribultaw? Dakas. Apay kidiasan ko aburaking ngay. No di pala agawid nito yan ka. Nagawid kayo kitdain. Umay kayaw, takaduan kayo nga agawid. Saan nyo kumapagaramidan iti dakas taribulto ti santaw? Agawid ngam tayo imbagak. Umay kunto burakay. Noon pala nito yan ka. Delikado nang kay. Ha! Kuna ni tatabado nga burakan na kano tiribulto ni San Jose. Ay, ay. Saan nga agawid ni nanatuyang. Anya ko matibasol ti ribulto ken kwa na. No, saan nga agawid ni Tuyang na? Mga no paypayson na timbaga nang kay. Ay, saan na mabalin? Kinaawan respetaw. Iti ribulto, no kasta. Sus! Imbagak nga rutkin kwa na dakas timang perak iti ribultaw. Sayang jay nagdakil a ribultaw no peraken na. Adadaan ka rin madadadaal aribultaw ni San Jose. Sukatan tidakal aribultaw. Tama nga no paiso na timbaga na no mabartak. Ayan tidaan kan madadadal a ribultaw. Tay nakisukatang kail. Ada eje kwarto mi kanya time. Alam ta sukatam. Sakbay amapan ni Paribadaw. Awan ka diti planom nga agawid, Maray. Di mo ka di kayat nga agyanak pa'y dito, Maray. Kayat ka, Maray. Ngam nasao ni Kwarog. Nga imbaga ka no ni Kabadong abiruken na tiribulto ni San Jose a Patron Saint tayo. Kasanon, no umay tipade, kat na buong tiribultaw. Naulaw talagang ni Badong. Pati ribulto nga awan basol na, iraman na iti kinabartek na. Ay, kanayon na kano amapan kiddawan at tulungan na amang kiddaw ka ni Apaw. Nga agawid ka kuman. Jay kinabartek na ati ikatin na tapno agawid na. Saan kat atila pagkidkidawan na. Agmauyong atalagan ni Badong. Nakita ka na panmanin ni Tata Badong iti kapilyang kail. Sino katam ka din ti dakal aribultaw iti basay? Unang kail. Sayang agpaiso no burakan na. Paiswan na nga tati imbaga na? Nalabit Apay nung mapantaan na waay no pagaramidan na iti maditiribultaw. Ay, intaman. Sayang nga agpaiso no burakan na. Ay, unay kat ni Paribadungan. Ay, anggal. Diyo ka di ammo ti ayan ni nanatuyang. Kwa, diyak mo. Masigurado ka no agbaliw ni Paribadaw. Agsubli Intang harutan ni Tia Kapilyang kail. Ang mga no dadailan ni Tata Badong tiribultaw.
Itam ka din ni Tata Badong Angkay. Ah. Antay ti sango ti ribulto, aw. Ay, darasam, ngam santang agpadlaw. Agyan ta iti sikigan na. Tapno manggagkan makita ta ti aramid na. Oh, Sige, Angkay. Agarudok ta. Ta sidig mo ti ayan na. Sige, agarudok ta. Dito, sidig ta. Dito ta. Sika abasay, aribultaw. Apa sika ti adda ditoy. Ah. Where is your father? Ayan tayo dakol aribultaw ni tatang mau. Ay, mauyong ka pare. Ah. Ama na ayamot na jacket. Isumot lang ti ribulto. Apay, saan na nga anak na itay? Basbasi, mate. Naa. Gaputa basbasit anak naan. No kayat mo nga agsubli nito yan. Ay agbaliw ka man. Saan atila papabasulam? Adakan ka ti solusyon. Tapno agawin nito yang mo. Just kika. Nay. Apay, pudno ka day. Ano agbaliwak? Sangputan na kan. Day tatimbaga na. No agbarte-barte kalata. Talawan na ka. Mali, agbaliwak nga ruday. Tapno awidan nak nito yang kaw. Ala. Agbalbaliw ka nga ron. Ni Kapitan Enteng. Ay sinalbag. Adda manok itay ang timulak. Karkaray kain na biteng. Ay aguray ka man. Irganan ka man lagay. Ay, Tata Badong. Ha? Ingka ka ti aganaw. Umayak kumamay nga mag-duty akmat itay di barangay haul. Ay kastoy langay. Intunal daw. Umay ka dito'y balay. Mangala ka iti arak. Tasyakon ti makamo iti pulutan. Ah, hehehe. Regla daw, Tata Badong. Ay, malpas mi itabi kat jar aramiden mi di barangay haul. Amangan ngay no di nakapalubusan ng kalmaw. Ada pa panan ni Uncle Intonal daw. Libre ak Intonal daw, Tata Badong. Gusto ka raw. Urayin ka. Mangala ka iti arak. Tanaimas ti pulutan ta. Nitib amanok ko naman. Wow! Naimas ti pulutan iti manok abeng-beng ah. Ha? Beng-beng ka din na ito yung manok ka pinartime, Tata Badong. Hehe. Wina, kanayon na mapanak karay-kayay dagiti mulak. Ada pa yan natay amulak, gapu iti da ito yung manok. Ang mga nuwinto na damanan mangkaray di timulam kat parchim manayin, Tata Badong. Anya pa yung ngayon di kasta. Himbag ti manok amay boss, ngam ti magangaw dagiti mulak. Awanan na ti may lakaw, no matay damit. Magangaw may, no karay-kayan ti manok. Unyag pa isaw. Makuti nga mindag iti ramot ti mula no karaiden ti manaw. Apay ngay. Awan matan ti kawitan a manok kaw. Saan mata si mangpad? Awan mat iti apon na. Napanan na ngay ngatan. Bumatang ak man maray. Ayan mo ka day. Awan mo tao di tao. Ay umayon maray. Addaak ti sikigan ti balay. Anya ti aramidem di ta kaagsip ngatan. Mabait lang. Umaya ko. Anya ti inaramid mo ijay maray. Kit kita ekman ti pagapaponan ti manok kaw. Awan meten tay dakkel a kawitan. Itay nabiit. Awan manen tay bumalasang nga upa. Apay ngay taagpukaw ti manok mo maray. Ay, Awan pa'y mat nagpukaw ang manok may. amok pay manwa. Pay nga damo agpukaw ang manok kaw. Nasa uma ni Marikwa na nga agpukaw kanu ti manok na kapitan. Apay nga agpukaw, Kabsat Maria. Ada nangalaw no pimanaw ti manok na. Kaday tati saan na nga mo kapitan. Biruken na kadipay no amo na tinapanan ti manok na. Ada nga tanang tiliw iti manok na. Amo pa yan, kapitan. Ada ka di agtatakaw iti manok, kapitan. Diya ka mo Ang madiday ta, no ada agtatakaw iti manok. Masapul ang maduktalan no asino man ti agtatakaw iti manok. Masapul man na nga agrundad iti tanaw. No adda pa'y agpukaw ang manok. Kasapulan nga agrunda dagiti tanod diyaw, kapitan. Ay, apay day ta irgan ba daw? Ada man na nagkarkaray da manok iti mulak a pitsay. Kay,
Apay nga irganom ngay. Abugam laeng Apay nga bugag laing ngay. Kano adun ti kinaraid na pitsay. Ay isagpaw ko iti pitsay tinang karaid. Ay saan manuksa mo ni Marikwanang dayta. Ure asino ti akin man manukin Irganag ta isagpaw ko iti pitsay. Mayat ka di tinakamaw amang sida iti saan mo adingwan. Ti asino man na manok nga umadak iti mula ka pitsay. Kanibusanan na. Kasanaw no ti manok mo ti umadak iti mula ti sabalay. Nika badong ti makita ka na kaigam iti irgan. Mapan iti ayan ti mula na, iti asidag ti balay da iti baba, ti balay kaw. Nah, kaslag dardaras. Tanawak man di tatawa. Ta makita mat. Darasag. Nay, sus, manok ko mati sirisirigan na. Ay, kabadog! Si kagayam ti agtatakaw iti manok. Nagkuripaspasan ti manok ko pinaltugam. Makita mo't siguro ti kinaraid na mula. Agsango tayo barangay hall. Bayadak ti mulam, tabayadam mat ti manok ko. Bayadam amin ti pitsay ikaw. Tanlulaang apitsay day ta makita ka kinaraid na. Di namot kinan day ta pitsay mo. Awan pa panan na ano di matay ti kinaraid na. Ay, bayadak day ta pitsay mo. Bayadam mo ti manok ko, salbag ka. Isungag pukaw ti manok. Ta ir-irganom mo't gayam. Apay ngagpimpinnukaw kayo kinitata ba daong nanakwanang? Nakitak a pinaltugan na babaen iti ergan ti manukkaw anang karaid iti pitsay na. Nabiit pa'y nga da pinulutan mi ada kalakawitan na nagkaraid manen iti pitsay na kagawad. Nabiit pa'y ang nagpukaw ti dakkel akawitan kaw. Ita, dayta manen upa. Ay, saan lang adayta, adapay sa balay. Ay, pakawanan dak, nakipulutan ak, jakmet amo akawitan mo gayam. Dayjay akabadong ti agsungbat, iti pa nakapukaw dagiti manukkaw. Idarumon kini ang galintay. Ay, rumbang laeng, tapos saan nga agrom dayjay a tao. Agmamanok ti sinalbag. Agpinpinukaw kayo matkin ni Marikwanang. Pinaltugak ti manok na anang karaid iti mulak. Nakita na kiday. Dayta ket ti kunak. Apay ngamin a pinaltugam. May mayat no ing kaimbaga ta impagud na. Pero tiyamang kidi na ito yung manok. Hey, di nakiramraman iti basol atawid. Diyak kayat agsida. Ano ngay ibaga ni Marikwanang at di pa'y lamaltutan ti agsida. Nagsusayd day ta manok. Amuna mula na panakikinaraid day. Ipadpadam mo ti panunot mo iti panunot ti manok. At daya panunot ti manok. Ay ingka partyanan ko na. Saan aya nga imbaga kajak kayat ti agsida. Tamangan no ibagada maltutan ti agsida ket maltutanak. Wano ibagada nga agsakit ti tiyan ti agsida. Narigatan ba daw? Masapol amay kan ni kabadong itiliksyon, kapitan. Apay aleksyon ako na. Kada ka di madinga inaramid na. Nakita ka pinaltugan na ti manukkaw. Nagkuripaspas di manukkaw. Apay nga pinaltugan na. Kinaraid na ti mula na apitsay Ay, Imbaga na kumakanyak tapno impagod ko ti manukkaw. kaya't mo ngagsango kayo dito barangay hul. Ay, huwon, kapitan. Ha? Manon a manok ko tinagpukaw. Sakbay dyan nakita ka pinaltugan na. Iso nga tama, ti akin aramid iti damo ang nagpukaw. Imbaga ni Kwarog, nga itinabiit, ada ka no pinulutan da akawitan. Mapukpukaw mo ti kawitan kaw, kapitan. Ay, payabantang araw, tagsarita kayo kuni paribadaw. Wala, kapitan. Saan ko ang mapalabas tinakita ngay naramid na? Sigurado nga aramid naman no saan ang madusa. Ingka itinday to'y sumun ka ni paribadaw. Ta masapol nga umainton malam dito barangay hall. Unang kail, itamot lang. Ibagam nga umay no malam. Ang mga no agpambarto mo nun. May papan ka di da ito iti manok a pinaltugan na. Wen,
may sakan sa pa nakisida. Ay, jak mo't amaw. Ajay gayang manok ni kagawad day jay, Uncle. Basta timbagan ni tata ba daw? Kat beng kano day jay manok. Ay, iso a pinulutan na nga already na manok. Ay, ingkan, tapno umay no manok. Anya ka di day taasurat, kwaraw. Sumams day tao, hinana. Ibagayo kini tata ba daw ta umay inton malami di barangay hall. Asino tinangireklamo kan kwana? Ni kagawad ko anang. Nakita na nga main, apalpaltugan ni tata ba dong timanok na. Day takot ti kunak. Mala, taibagak to amapan ije barangay hall no malam, kwaraw. At dapay ngamin na panan na. Agyaman nana, inak nga rudain. Tada pa'y pangibaunan ni Uncle kanya. Nakitam ti surat iti rabaw ti lamisaan. Anya ka di tilinaon day taasurat. Sumunday ta. Ha? Agsango kayo kin ni Mari Kwanang. May papansiguro day ta iti pinaltugam a manok na. Apay ngamin nga agpaltug kay ti manok. Pinaltugak aya, no saan nga adpir day. Day ta ti bagami jay barangay hall. Ha? Imbagam kumangamin akin ni Mari Kwanang saan mo kat a pinaltugan. Ay, sinalbag day jay abaak. Manok only impabarangay na kiday. No si kamat nga iti agpukaw ti manok na. San kakadimat nga agreklamaw? Umaymot lang at ani ka ba dong numalam, Kapitan? Ay, apay kit din asan nga umay ngay. Ay, no saan nga umay. Inak paulod ka dagiti tanong. Apay, nalakaayama ti mangulod iti tao, Kapitan. Ay, nalaka lang nga ibilin ko kadagiti tanod no saan nga umay. Uray, dumit dagiti tanod ko. Ay, sa bagay matkit di Ay, padasan na nga iraman dagiti manok mita agbabaway. Ay, wen garod Kapitan. Saan ko pa'y ama ibaga? Ta saan pa'y mo't napasamak? Ang no mapasamak, ay, jak amon no anya ti mangyari. Oh, anya ita ti ibagam no damaganda no apay apinaltugam ti manok ni Mari Kwanang. Kit ibaga ka tipod na. Masiguradok amamulta ka gapu iti inaramid mo. Danag mo na ya. Amok ti imunagak. Iso nga amok may ti pagrarak. Si ka lang arudon tinakabasol, si kapay tinakaray. No kaya day jay abaak. Agmula, tay pakaraid ko may ti manukaw. No niya ti makunana. Tingamin bidot mo, imbagam kumakin ni Mari Kwanang sakbay ang nagaramid kay Tadang. Ingka ka pinaltugan na dagusan, makasidsida ka siguro iti manaw. Ay, nasayatan na kaumay ka paray. Anya ka diti pagsayatan na paray. Na, Pagdaksak sa amay, tinyayabyaw. si kaman kiti, no, day naramid mo amaday. Ay, urayin tabiit ni kagawad ko nang taada na panana. Nya mo da jay abaakan. Ah! Nagpayab, ngam awan mo nga di tayo. Aday tay, rimwar biit. Napanla nangala ka na, iti merienda. Merienda. Anya nga da jay merienda paray. Jak dinamag na. Basta ko na mangala iti merienda. Jak amaw, no karaman ta. Ta si kakak nga ron ti idarum na. Apay nga min adi na impagod ti manok na ngay. Imbagam ko mga min na. Sagpaya, nangaramid ka iti mading adang. No asino ti pagdamaga, iso ti sumungbat. Saan nga agsaw, ti saan ko apagdamagan? Nalawag! Wen, Kapitan. Wine, kapitan. Ita kagawad. Nakita ka diti panang paltog ni paribadong iti manok mo? Wen, Kapitan. Natanawak asir-sirgan na babaan iti ergan na. Idikwan, pinaltugan na kat nagkuripaspas ti manok kaw. Paribadong, apaya pinaltogam kat saan mo manok? Agdadahil na kami ni Timula kapitsay paray. Karaidin na. Anyang iti makunam ita kagawad. Idi kumanapan ti manok kaw, imay na kumaimbaga, tain kulong kaw. Apay, masapol ka di nga ibaga. Kit makita na mga damula na.
Tapno di mo mat ko na. Bilangam numano tinadadaal apoon ti pitsay tabayadak. Ha? Bayadam mat ti manok ko. Wano sukatam mat laeng akas iti kadadakkel da. Aw, anya nga iti resulta ti panagsanguyaw, badong. Hindi na pang kami iti minulaak. Basit lang mo ti puon ti pitsay ang nadadahil. Binayadan ay ni Marikwanang. Kat ti manok a pinaltugam ngay, kan pinulutan niyaw. Bayadak unuso katak ka daw. Day tamay tinagnunumuan may. Kat mano ti bayadam, kano nagnginamu ti native a manok. Day tangarod kay. Nangina talaga Day tangamin ti bagbagakan ka. Maday taglablabos launay. Bas sila tinadadaan, pinaltugamaw. Ita, adabay bayadak ka nga raw. Saan ko nga ulitin Talaga saan ang maulay? Ta saan ko nga ayunan ti madi nga aramid mo? Talaga saan na maulit tuyang. Promise. Kababay na talaga. Ni Kapitan Enteng! Saan ka di adandan iti fiesta tayo diti kabildata ng gail? Un, nakasagana amin dagiti maipasango kadagiti bisita, ken ipakantayo kadagiti kabaranggayan a dumaray. Sa dino nga iti paglutuan to dagiti kusiniraw. Iti mananlikodan ti barangay hula. Isumat lagayam nga do tinakita ka kayo ijay. Iso di imbaga kapang bilaganda kadagiti kayo tapno asideg. Pudno ka di ngagpalityon ka ang gail. Talo ababoy ti malitsawn. Wow. Sa bali pa iti partyan nga iluto. Oy. Ken dapat ti may nga kaw. Ay, agpaiso nga ron jay kunada nga adagdonar. Ni mayor kano ti may sang agdonar iti baka. Una ta ado ti baka na. Adaran na analawa iti kabangibang a barangay. Ta kayo kadila nga tanod, kin opisyal ti aglutaw inton fiesta. Ado kami matatanod kan o opisyal tata. Apay adinamag yaw. Mabalinsa, may tumay. Ay, damagan nyo akin ni Uncle Inteng. Saan ko makitkita ni Parinteng? Kanayon nga na makumikaw. Kanayon na mapanidya ayan ni Mayor. Uwing ka nga nad. Kaya't ko makasarita. Kanayon magngawan ni barangay hall. Kanya ngamin ko matibagam kan kwa na ya. Pakibagam tuman ta may saakto mga gluto inton piyesta. Uray saan kayo natumulaw? Makipangan kayo, mate. Kaya't kung mga ron titumulaw, saan lang amangan? Anya ka di ti imbaga ni kabadunggan ka. Seryoso kayo mat ngagsarsarita itay. Kaya't nakano ti tumulong agluto inton piyesta kagawad. Ha? Ado tayo matan ngagtitinulong. Apay, kasapulan tayo mat ni kabadaw. Imbaga kadamagan na kinianggal. Panagkunak, saan kuman? Amangan manon no. Nuan niya kagawad. Adda ka di kayat yung ay buksilan. Saan ko akayatyag sao? Ngam panagkunakat. Uray saan kuman? Uray no kasta. Idanon ko latta kinianggal. Ti papaidanon ni tata ba daw? No siyak ti masuraw. Uray saanan nga umay tumulong ni kabadong. Naibagada ka din kan ni Kapitan, akayat ni kabadong ti tumulong nga agluto inton fiesta, maray. Asino ko ma ti mangibaga? Ni kwaraw, maray. Naibaga ngamin ni kabadong kenkwana nga idanon na ken ni Kapitan. Ay, uray kayat na ti tumulong. No kasjay mo ti kababalin na. Ay, jakla kayat no mabaleng. Gamno ni Kapitan, awan ti saan kenkwana no ni kumpari na abadong ti mangibaga. Day tangarod kat maray. Oray saan tayo akayat, no kayat ni Kapitan, awan mabalin tayaw. Makita ko man ni Kapitan ti aramidin ni pari badaw, tapno mamatay iti ibagbagada akababalin na. Naibagam ka dikin ni Kapitan ti may papan iti itutulong mo nga agluto inton fiesta. Saan pa'y nga rad? Kanayon nga minarumwal. Sagsagana ka na iti umadanin na fiesta. Mapankalatan iti ayandag iti kusinero inton madanawn. Talaga kasta taramide ka.
Papanawin dak pa'y nga ta, no adda ako ni Jay. Ibagam ngayon pakadamkin ni Kapitan, tapno di da ka papanawon. Ay una, ang muda mga kumpare kami ka ni Parinteng. No niya timbagan ni Kapitan, isaw ti masurat. Ay katwan nangat nga to dakit din ngam ni Kapitan akong paray. Ay mapatiltalak to, pa'y tagil lalay nga mang papanaw kanya. O masidagak tumutan ijay, kat iyawatan nak iti karnay. Ijay kanto ayan timidyo na sipngayt, ana nga to amas masitas. No damapan ko ibati ijay, alaim tumitay. No ibagantukan ka ni Kabadong, nga umay tumulong nga agluto inton piyesta, ay di mo ipalubaw sa Kapitan. Ha? Apay ngay? No ngay kayat na ba't ti tumulaw? Nalipatam ka din ti ibagbagada nga aramidin na. Numapan tumulong nga aglutaw. No may sala amalo kong talain na. Kasukat ti banog na nga agpuyat nga aglutaw. Ay kat, okay only. Ala, makamu ka, Kapitan. Ngam, amang ano pagbabawyam to, no itulok mo nga umay dayjay akaba daw. Siyak ti makaamaw. Adda akto ijay. Mabain nga agipuslit iti karnay, ta adda aktaw. Nasayaat nga rod, numabantayam ni Kabadong. Sus, danag mo ay kagawad. Ako ang bahala. Intun agluto kayo, yasi nagti barangay hall, agridam kayaw. Nay, apay ko makakagawad. Bantayan nyo analaeng dagiti karnay. Sigurado nga adda tumayab a karnay. Ha? Tumayab? Apay ko tumayab ti karne, kagawad. Di mo ka di maawatan ti imbagak at tumayab. Adda mangipusle, ti kayat ko asawan. Ha? Kasta ka day, kagawad. Iso amasapol nga agridam kayaw. Adda di ta ti agin tutulong, ngam sa baligayam ti aramiden na. Ay, madi ano kasta kagawad. No agipuslit ti karne, madi. Iso nga ibagbagakken ka. Nga ibagam kadagiti kakadwam ta agridam kayaw. Wan kagawad. Mangnamnama ka. Bantayan mi dagiti karne. Kapitan, ibagam manen kadagiti tanaw da bantayan da analaeng ti karnay. Ay, amo dagiti tano din. Imbagan jay may sa ataanod kadakwada nga siputan da dagiti karnay. Kat makiparparti ka dimat ni Kabadaong. Agipos-posipos iti malitlitson a baboy. Ti nakitak itay nga yan na. Agsubliak ija inton madamdama. Inak man agsukat iti badok ta nabasa iti lingit. Ay, babasit ka no, matababoy ti malitsaon. Mayat no babasit ta saan anakulbot. Mabibiit pa'y amalutaw. Uray ta nayunan damot no bilang ti malitson. Apay, mano ay atilitsonan da ababoy. Imbis atalaw. Pagbalinan da alima. Ituyak ayan tinangato ag umamelang agyan. Medyo nasipnget dito'y ka, taadayo ti silaw. Aguray ka. Awan mo ni badung ko di tayan ti aglutluto iti karnay. Na, ayan na ngay nga ta. Ay, mapanak man ijay bangir nga ayan dagiti aglutluto iti litsawn. Madama ket ti pusipus da iti baboy amalitlitsaw. Nay, imay kayo umait, kagawad ko anang. Nana Maria. Jak ngamin makaturog, iso nga imaya. Ay, agawid ak mailaan inton madamdama. Damit na pudot adanaw, agkapi kayo pa ya. Ad-adda na jak makaturog no agkapiak. Imayak laeng, tapno may kuman kita enter aramiden yaw. Madama ti lutaw kan panaglitsawn. Inton bigata iti fiesta tayaw. Adun to ti tao dito'y barangay hall. Pudno dahi tanana. Masapan sa kano da mayor. At dangamin papananda kalpasan ti umay da di tao. Nay, ni badung ko ti may nga agipus-pusipus iti may sa babaw. Mayat ti tutugawan na amang ipus-pusipus iti murdong ti kawayan.
Kasanungay nga tati panangalan na iti litsyon, no di pa'y mo na parte. Agyana nga talatta dito'y amang uray, aging ga apartyen dati litsyon, tapno makaala iti itad na kanya. Dandanin maluton ti litsan. Nakagpagatang iti arak. Bartakay na iti naglutaw. Ay, dandanin sa malutong day talitson paray. Ay, wan paray. Inak man nagpagatang iti arak. Tamno da pagsasangwan tayo. Ay, mayat Ay, ibaon mo ti may sa kadagiti tanod. Naluto mo ti karne. Ay, wan paray. Aginom tayo. Nakaluto tayo mo tayo. Iparabaw tayo dagiti litson iti dakkel alamisaan. Apo, nagbanglo. Ariglado paray. Nakasagana mo ti bulong ti saba. Apang iparabawan tayo kadagiti litsaon. Nakitak ni tuyang ko itilingid dagiti masitas. Masa pula mabartik dagiti kakadwak. Dabno makaalak iti litson kin karnay. Paray. Ah. Ay, uminom ka na. Itay pa, nadlaw ko abasit lang iti itagtagay mo. Ay, uli si kamot paray. Sa gabasi mo ti makikita ng itagtagay mo. Narigat no siyak ti mabartek ta umay ni Apo Mayor. San ka di amay mayat nuing ka pa'y maturog paray. Tapno Ha? nakasagana ka sumangaw kini Apo Mayan. Inridep ko itayo na. Basta ka day. Ay kati inom nga rudin na. Inom ka kadwa. Kakaisuuna nalpas tayo na naglutaw. Ay, sat nga ruday. Ay, naginom ka. Masapul asyak mabartek. Delikado do ada mangitara iti karnay. Kasanon no makasangput iti isang ilay. Inuman na paray. Mabait lang pare. Ada kita akdita banger. Kita akno naluto ti na pa. Wala paray. Tada mo basig papanak. Nabartakan na iti kakadwa. Darasig kay bagkat ti kabasita na litson. Iyon nagkaw di tadaan na budiga. Di dalaki di makita ti litson di da. At dadakkel asilopay na nakusikos iti butas ka. Mapan ko ilamang ti litson di taunag ti budiga. Nasip nga ti unag makitak pa may. Idisokon ti nakasilopin na litson. Irikop kontri daw. Da mga nod na makadlaw nga awanak. Kit agatap da. Di da namnamay nga da dito'y da na budiga. Akadwak tilitsan. Nabati mo gayam ti kutsilok ijarwal. Ay, kurabe lang ang tisungo tilitsan na. Ay na. Nagimas ang tilitsan na sungo ti babaw. Nagimas na talaga. Ay, nabartek kayo na. Upat mo ti litson. Iti rabaw ti lamisaan. Ayan ti may sa. Ay, bilangak man. May isa, dua, talaw, upat. Ay, wine. Upat nga agpaisaw tilit sound. Nagado kayo. Awanin, intaray dan ti may sa litson. Timaray ka di tilit sound kat naluto mo. Salwag. Anya ti maray. Ada nang itaray Ay, sino nga nga tinangitaray? Sino ka diti kadwa tayo itay ang nagpukaw? Kwa. Ada itay ni paribadaw. Ngam awan metan. Apay nga ta nga aga-ariwawa da ijay abanda. Intaban ijay maray. Kitaan tano at daparikot dagiti nabartek ijay. Ay, wen maray. Nangag ko ni Kapitan akas la makakaungag. Apay nga ta. Adagata nagapa na barta. Anyamot tendagitaan na bartag. Di dalakat madisiplinaan di bagbagida. Mala, darasan ta. Tapno maamwan ta no apay. Anya nga tati mapaspas hamak iti dayta abanda. Masapul ang mabawi tayo ti mapukpukaw alitson. Ha? Nagtedted ti mantika ti litson dito sigurado ang nagayos ti mantika na iti bulong ti saba. Ala, biro ko tayo kapitan, tanay. Day tangag paiso ti mantika na nay. Surutan tayo. Nagturong ba't iti budiga? Aguri ka.
Lukatak akas to'y tiridaw. Ha! Paray! Ay, salbag ka! Ay, inlamang mo gayam ti may salitson! Kuha nga min, paray. Ado ti aso di tarwar. Ha! Iso nga inyo nagkupay laing nga. Ay, salbag ka. Pudno ti kunada nga agtaktakaw ka iti karnay. Ha? Kas kalaaso asan ang mapyar nga agbantay iti karnay. Paray. Bantay sa lakay ka. Ay, kababain tinapasamak ba daw? Nakita ti adu a tao, a kinagat-kagat mo ti sungo ti litsawn. Nagalas ti sura ti litsawn nga awan sungo na, tasindam. Ay, wun nga raw. Kunapay ni pare inting adinan kaya ta makita na. No adaman mangusiniraw, iti anyaman na paskay. Ay, day takot ti rigat na iti kaskadata, akayat na ti mangipuslit iti karnay. Ay, pero may abayin ko tuyang. Marunawak iti bayin. Iso asaanin na maulay.